kalon kabadai ba ngamlok yo sngaw hakta ka jibun kam ban pet ya karoy kapar umlok ba yo sngaw ba kata ka samsnam mensuang sngaw ko makajarong haswa ba ngam beli on ka jarong hi kata samsnam tenre hadin malo ngam beli kata ka jibun kam kalalang kot hado kata ka samsnam ngimlok yo sngaw ni snak kendit ba are kala bakut kata kapar ngila haban lagi hak election na kala kut kata kapar jo ka jibun ngam beli satan arbanai duna mentah ya kabagi satu kutno ya kata katem kejongi hak bagi pet hak bagi Biden dang bon ikam ke bagi depan pendak ko abade tu pi hak kata ke kendet kumta are ngi dang deban penpau ipat ba ya kabangin yo ba ipat ba kentip ya ke ke bagi la trekam te dor kata ngin sayo on pendak si senya ya kabangin yo benle ki foundation sun ai keblai extem jina ila hapan tremit ila hapan sistem mentah ya kabangin yo pendak program bala arpo tarik ngin bo monorim ya ki babon pilih ki surok ya ki bangin yo sanction larang makatip duna kumnokan kendai si foteli imat kendon kisrok ke bagi kibelati ke bagi dia banle foundation stone hakajo kajaka ya ke bagi bo manorem nasu tengar bani tuepi bangi layo ro ban pendek bangi yo ban inaugurateno ban plino kasih spajing tia ban ilayo ban bo ketarik aka arpo artarik haka bagi yo ban plino kasih spajing tia ini persang menjadi setiap bala eknikam. Hai ini sengi kini ki benai ke badansa berpendak di kadang orang kami kebagi dia berpendak. Dan melihat kenang ni nak kamera chief minister. Ngalah persang menjadi kerpat di ini kepos orang bagian wan hamo kerwat bagian pilih expired dia. Andai dia melihat kebayi larai orang baranik kalau sistem pon keporenga dia no sekemat bapi ban pendak di kene bagi on pilih expired dia. Ingin pilih expired dia akar wartarik ngalah kerpat EDC ngalah kerannya dia nak cuma meniru ban penkreat penkrum hakar kom kepadai ya kebagian plino ke hospital kepadai kajing anggap jam sepai ba jom kasarwar keserius lagi baru kawai barat militi bakal kajing kemen hak kebagian saya ban keren ba hak tugas ni nak kamta kajing ya persang jongi kena kasih supaya tiap hak kebagian lam penongkong bakal mentah kabalap yang nak dong sedong kamdon syu kano kajing na kerkom kena standar jongi supaya tiap ya persang kat bakal long banstang nadong sedong kiladon kapan long mastang ke supaya tiap terima kasih sukman begitu lembah jompi ban lembah ini untuk kebar kebadan hane kulai sibane ya kajing don jadi biang untuk kebar kebadan berarti hane hak kebadan kapos kepor kira ya kajing tip sekipai ba ekeke barok kibadan kam ya kajing tip sekipai ba temar kam hadok kata-kata kipai ba bandon kata information kajing tip ekeke barok kalau kau hadok kata-kata bagi wat tip